hojik aikone thengnari ba lan ama thengnai kari no lan haibada illegally immigrants atopba yumona ba leibak aikhogi leibak tagi lakpa kamlup sing aduna aikhogi mapum sida laga lan tarare haina aikoi ngasi wani ba por se adugu mamito mian jasing do adugi madubu khantong nana ama khakdangai ba Pamboidi Karino Habum Tamda NRC National Register of Citizen Hagosineva NRC ki matungina mito mian chasing se khandu kudabni haina aduna NRC habasi lawho kiba ikoina ngasi thingneriba lana se 2023 gini madugi mamang 2022 gi akogi April ki tang ahumda aikoi matamduda Kokomi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi amadi akogi United Naga karugi UNC the United Naga Council da aduga pulla kanda Chief Minister da NRC to view na haje ki bolere adugi matungda September ki thada su akoina mu India Home Minister da NRC panthok view NRC ji akogi implement to bidika na mito mian jasin je khandok view ina akoina hanna na thagre adubu khandokpogi mota khandokre adugu lang uni dasale gasi ekoni thengneriba lan sisu ekoi community panda bidhaidare mito miyancha atopa lebak gi lakbo kamu sing aduna lan tar kugini haidina ekoi thengnergi tanjasida amuksu ekoi masi haidiba ekoda lan tariba kamu singje masi khandokna nabagini haidina hokhiba sahigi haibadi 2020 ga 6 ore hokhiba nange 2025 ki September gi akogi tang kanoda akogi December ki tang taraga manga da akogi ngasi laksariba si just and of akogi campaign for just and fair delimitation havani samna JFD ki team amana akogi kanoda New Delhi da chalakada Ministry of Home Affairs da memorandum amaka akogi bisin jakibani haibo memorandum na pallibadi hojik India government ki oina delimitation tarkani haina tawba mikok thigani haina tawribase mikok thidringe gi mamangda aikogi mitok mian sa hana khandok view hadna aikogi asiema pisin jakibani adugi matungna December ki tang 13 ta amukhana aikogi Manipur ki governor da mitok khandok view na haibelere adugi matungda amuk hokibana gi December ki tang 23 ta tangai phadana mikok thibase mikok thidringe gi mamangda aikogi community mitomian singse khandokadabani haidana all political party gi oiba apunba conclave meeting on the issue of census and the delimitation haidana ama Manipur da leriba political party tarani thogi apunba representative la akanda koi khana gi bolere madudo ware koi mangala ki haidi ware mayam sing manungda miyam na khogi government of India na mikok tv gi haiba taragadi mito hana khandok piu haidana koi ni haiji gi baneba adu mito tv sida koi ne yam kana thinga gi moram de kari gi no mikok tv je makhal ani ne amana mikok tv gi mamanga yamna haine ba kuki haiba tare sida le ba kuki hanale ne munataba adagi lakwa anu kuki mayam haijing dro madu mayam singo mikok tibo matamda India gi citizen amone lon won gi gedore ba kanama de kapung moroi sine masina maramudan aikoina wari ngai tanja sida amuk hana loine waki batare haidana aikoina yamna kanna akoi haije gi bani madu ga mari leinana aikoina karin haida yungkok tibo matamda yung masingadi yung mayamna punjalaga khungang semakadoni khungang singje kyamna henkakkerbono haibigi sanction ama yengbu matamda 1950 digine 1969 phawgi manungda Sandian haibu jagadu khul kya yung masing kya lerme hamda yung chama ko humpu mari khak lerme madu 2011 da amuk mikok thiba yungkok thiba matamda 269 lerme ba hai base masak khangdaba India government na Manipur government na sakhangdaba masing ji kya no haibada masak khangdaba masak khangre hainaiba yung masing ji khul masing yung na ti ko khul masing sani ga manga lerme sumaina ai samjan jage kang bukbi haibe area sida 1950 digine 1969 phawgi manungda yung humra chama go humra mapur lerme ba masina 2011 surakpa matamda khogi khul masing se sanga go humra lerme achi masak and recognized over khul masing kano hargadi yung dakhogi yung masing da khul masing da sahung mari ne sumaina ura kosina 2000
20 फाउगी मनुंगदा हाइदारे हुजिक 2025 निना 2020 फाउगी मनुंगदा अनरिकॉग्नाइज्ड बेलेस युमनते को बेलेस समापन की यांखै की मथक लेरमेबा हाइरेबो कांगु मयाम सिंसे अदुम रिकॉग्नाइज तौकी गदोरेबा करीना मरम उदना युंकोक थियोसना मरम उदना हाइबा खुंगंग समापन यांखै मदुदा खुल्लमदु युम के आलेरंगदगे खुल्लदुदा मी क्याम लेरंगदगे हाइबगी चांचत येंगोपु मतमददी यामना अकीबगी मसक ओरे हाइरिबा अकीबा मसक सिंदु एखोनि येंगु मतमदा कमाय तो हेबो मतमदा एखोगी 2001 गी मिकोक थिबो मतमदा सिंगी सरु खरदा मरओइना सेनापति हाइबो जगासी के सब डिवीजन मरीदा अदुगा अखोगी चांदेल के सब डिवीजन मरीदा उखुल की सब डिवीजन अमदा पुन सब डिवीजन मापन अमदा मी से मसिंग याम हेगल लेरमेवा सही मदा नुपी अमना अंगांग तरे की सांगपोक लेरमे इमोय थाजबिब्रा नुपी अमना अंगांग दे सही का पोक या गेबा नुपी अमना अंगांग पोकपो या दुसे सही मदा अम खक्त नद्रोबा मोइदा चांचने मोई होलपो चांचदु यंगोनुदा अंगांग तरे की सांगपोक लेरमेबा करम जगह नो थिरेपो तमदा नाखोगी सांदेल की पुरुल कोबो जगह पाव मता कोबो जगह अदुगा माव मराम असिगी जगह सिदनेबा अदुगा मुक होजिंग कांगपोपी ओनग्रबा जगह दुदा मी मसिंग क्या लरु कयाम हेल गयाबा ए हाइ कदवा अचोगे मत खेलमेबा मसिगी सांगस से सही तरा खुदिंग हिंगर पची सांगस से डेकेडल रोड एंड थेपो तमदा 17% दगिना 25% फावदा पृथ्वी के ओने लोइन हिंगलेबा अदुबो हाइरिबो जगह खरददी सामग 130 की सांग लोइ हिंगलेमे मसी की जगह से मुन्नी येंगपो तमदा कमान तो होंद हिंगलीबो जगह से नागा की जगह तो हिंगलमे कुकी की जगह तो हिंगलमे बा मदो नागा की जगह दे हिंगली तो कमाई हिंगली नो ना थिगल पो मतमददी नागा की जगह ददी मीदी यौंदबिदा सीदा लोइ हिंगलरे मादरे मदु की सीदो लेबदगी कथल कांदा 31% ले हिंगरेबा अदुबो लाइबक्तिबदी कर्म जगह सपी कारुंगी जगह कदागी हुजुगुजिक इम्फाल की चांदेल डिस्ट्रिक्ट की सापी कारुंगी जगह दा कांगपोपी की जगह दा सातु गभाजो लेबे जगह दो मदुददी सामगा 30 हैदरे 130 की सांगदी हेंगलकद मी से अनक मतक हेंगत करेबा हारिबि हेंगलिबो मी मयाम सिंदो 2001 दा बिकोक तिबि हेंगतकिबो मयाम सिंदो बितो मिया चाम याम यावरेबसे मी इरायाने खंगबो ngakteनेबा खंगि बोसे कदोरे मिसिंग दो कदोरे मिसिंग याक्सन ग्रबनेबा हारिबि मिसिंग याक्सन ग्रबसे अमुकना सेक तो व्यू होदना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है मसी इंप्लीमेंट तो व्यू होदना गवर्नमेंट इंडिया दा हाइबदा ताबिदरे अदुना हौजिकसी एखोइदा मांगदा तादुना रसी लान मनुंगदगी लान की हेक ममांग अमसुंग लान की मनुंगदगी अनक फंगना असोम की लेबाकदगी म्यांमार दगी मी मयाम अमा संगखरे हाइबसे एखोइ सानसु खांगे कोकोमीदा इन लेजरिंगदा ममांगदा मखोगी कुकी इन बी मणिपुर नाम लेबदो कुकी सिंगी मखोगी और सीएस सोसिंग मयाम दा अदुगी अपुरमदु का कोइ तौकांदा मयाम अमा लेरे हाइदना एखोइना मसु कमाइना कंट्रोल तौगदगी हाइना खन्ना को तंजाने अदुदा लान तोजनगिबनेबा सुमाना हेंखल किबो मयाम सिंदो मिकोक थिबो मतमदा योक्सिन किबो तारगदी एखोइना ngasi मितुमने लाउरिसे मितुमने हाइबि याररोइबा करीना इंडिया की सिटीजन ओन गिदोरे मिकोक थिबदे याव खिबतारगदी लीगली मखोसे सिटीजन ऑफ इंडिया ओइग्रेबा